tum along meeting ki dudunta nangne din the nan ka te song ang tong ti ne ta ne ke kan se din de ne ti karum de na se pini ge abang kere ma wang ni la pula nam tin anang thang lam te lo nam la tum wang ton te nen tin ki ta me reng ta me lai tel si long ti chai ti jet ko wang nen tin nang te an kan ke chai ti jet ko ke dam tang ko an pa pi lo ne nang chong thui ne si long ta ne jak lem mo ta bang nang chong thui pe na joi ne si lem dun ra lo kan ke Congress ay along dun su Congress ay dun nang chong thui man de lo an kiyut ke mithang ka bia khai si vir bom lo kan ke rong a lu akisung si boy nang tlang ngom long thek dang tlang ngom lo mu pen tar ke than ton da kha si kivin gi atwa lok si kini dun lo na ke non ke na pe thek ka patang ye phan na pen ke reng dok reng ni pen ki dulong ye phan ko si song si ke menai ma hok tet ki song ma la pen ke ra phan kan hon thek la pen ke sarkar phan ke tin ki dam thek kulo so song ma bu sin tin ke to wa to lang lo an a long lo la tum he lo ke menai lo la so song he lo la ki ke ni tin ke bu dam te ambang ke reng bang lo bu dam te an ton alam tin thek ko la so ni te di an ke chai ti dun kana an pili dan ke nen tin ke akaprek asong ke wang long lo Congress ta wang long lo DCC ta wang long lo la pen ke Asdc ta wang long lo la na chong tu chang ana tum han ke kini ni lo wang long lo la APHLC pen ma pas abahera politik ke nun tin ke chak chali mana na tiding isi awareness la 6th schedule to the Constitution of India la bangso awareness of ansin litum ke bang la pen la dakarat tum APHLC amaipu itu masar jai kathar phan kachuhangji po jir ding piglo kama thaning kan ke thom plia prang pen lo sitame alang litum awar sai la pula ben po tum chini dun de tima chuhang chopha long la de ti la pen kapre ka pressure pen a jok la dak wang long la de ti same pini bangke iha rat tum chingrum pet pen si pini itu masar phan chopha lo la pen tum apor penang lelo amasil dak awareness alam ta me than long pam melo na pen rat tu maning chi tipik hangyang lo dam tang ho da bangke la dak pen asap o vote figure bangke onglo e sita MLA hot bang mesen MLA ho la dak vote amri pen vote figure mesen campaign ke pin pen si bang lo nili amase candidate lo pot weskar bi yang long amasil la so nili campaign da bang long le pin sita me rat tu me thang kachini pen kang sai dun thek aja kong pen me thang si APHLC fan vote pen si nil fan vote nang palong lo sita me ka dam tang la MEC hut bang ke asap o rar fan confusion ki pietum do kok lo non ta me jong dak dang kok ko ADF ason party pu nang klang lo nang ke ADF bang ke non bang BJP pina ason jo lama si ADF fan si APHLC vote ajak divert lo sita me la bang ke isi bad experience bu si ratum chama thalo la se non bang ke itu me APHLC long se ke bang tu thai fan se rada tum bang ni tum hanang chak la se non ke bang jilang bang ke amri a constituency pen ong dung amuluk APHLC long nang ke march din je phan mang si rat tum non ti sik bom la ke bang tung phik hangyang lo ke bang tung phik hangyang lo sitame nili tum bang ke dengi sungkrung masana tum phana bang ke athema close 2.3 tame alangli se monitor dun loge ke draft pen cheng lok alangli si ke claim dun loge long recap ke jora long ta alangli si ke kroy dun loge rat phan tame alangli si che than lo open public platform mong ta wang lo je it is a good step si alangli tu matiti asi APHLC bang to teli ni tum ke oppose lo long recap ni tum piune la so long bang ke alang li ka chikroy lo ke drop bang lo la so posila bang ke acceptance bang e sungkung lo sinin thek long alang li long ADF long avocats tum phan ani li tum chewan edji laga hok lo asan lo non MP hut ke haye 100% highway po
alternative se avede lo ASDC te experience lo Congress phanta ratum chumat long lo BJP ke lage hino muchot lo alternative party pilo ratum chulang bom lo ang bonglom ADFC ni alternative bang jibon bose matha lo ADF ke bang nong etwar beng irigang kok lo rar phan pamang prong lo national alternative ke the only party is APHLC. It will be under the dynamic leadership of Sir J.I. Kathar Lal.